आसामाव सेथि आरो नैथि खोलोबनि लोकसभा बिसायख'थिया खुंजानायनि उनाव थामथि खोलोब लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जर'खायै क'क्राझार लोकसभा बियाबाव बिसायख'थियारि फोसावदिंनायनि दोहौ। एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनांगौनि बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव बिजेपिनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरनिफ्राय लानानै एमएलए मन्त्रिफोरा क'क्राझार लोकसभा बियाबाव गोख्रोंथारै फोसावदिंदों। दिनै चिरांनि बिजनी बिष्णुपुराव खुंनाय बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै आसामनि मन्त्रि पियुष हाजरिकाया हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ खुंथाय समाव बिपिएफआ हिंसा हिंसि सिगि सग' सरकार खुंबोदोंमोन होनना गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदों। मन्त्रि बिथाङा बुंदों दि नाथाय बिजेपि आरो इउपिपिएलआ 3 बोसोराव 1,15,000 नखरनो हा पाट्टा होदों। बेनि अनगायैबो बिजेपि आरो इउपिपिएलआ हा पाट्टा गैयै सुबुंफोरखौ होखारगोन होनना नंखाय खौरां फोसावगासिनो दं होनना बुङो दि जेब्लासिम हादोराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो आसामाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा थागोन अब्लासिम बोसोर जिउ खुंबोनाय रावखौबो होखारनाय जानाय नङा। बिपिएफआ जेनै 50 बोसोर बारलांगोन होनब्लाबो सरकार दानो हानाय नङा बुंबावो मन्त्रि बिथाङा। আকৌ আজি আহিছোঁ, আজিৰ পৰা যিহেতু এই অঞ্চলত থাকিম মই নিশ্চয়কৈ বুজি পাম কিমান লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব, কিন্তু সকলোৱে যে বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ম। অসম চৰকাৰে কৰা কাম, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰা কামৰ কাৰণে আমাক ৰাইজে ভোট দিব। আৰু এই অঞ্চলত বিপিএফৰ দিনত অকল হত্যা হিংসা আৰু ধৰ্ষণ আছিলে। এই অঞ্চলৰ ৰাস্তা পথৰ অৱস্থা অত্যন্ত বেয়া আছিল। এই অঞ্চলত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নামত টকাবিলাক উঠাই খাই দিয়া হৈছিল। এই অঞ্চলত 17 বছৰত বিপিএফে মাত্ৰ 15,000 নে 14,000 মানুহক দিছিলে মাটিৰ পট্টা। আমাৰ ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰে 3 বছৰত 1,14,000 মানুহক মাটিৰ পট্টা দিলোঁ। গতিকে সকলোকে আমি ক'ব খোজোঁ যে এই অঞ্চলৰ পৰা ভাৰতীয় যিসকল খিলঞ্জীয়া কোনোৱে উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে, কোনোৱে খেদাই পঠাব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব আৰু মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব। গতিকে সকলোকে কৈছোঁ উৰা বাতৰি নুশুনিব। বিপিএফে উৰা বাতৰি ওলোৱাই আছে যে যিসকলে পট্টা পোৱা নাই তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব। মই ক'ব খোজোঁ যে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হৈ উইথ ৰেছপনচিবিলিটি ক'ব খোজোঁ যিসকলে পট্টা পোৱা নাই পৰ্যায়ক্ৰমে পাব, আৰু পট্টা নাপালেও ভাৰতীয় আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহক কোনোৱে অপৰাধ খেদিব নোৱাৰে, কোনোৱে খেদাৰ সাহস কৰিব নোৱাৰে। কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰী বিপিএফে জয়লাভ কৰিব। বিপিএফেতো জয়লাভ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যন হাৰিছে, জিকিম বুলি যোৱাবাৰো কৈছিলে, বিধানসভাতো হাৰিছে। গতিকে এইবাৰ তেওঁলোকে 3বাৰৰ কাৰণে হাৰিব। আৰু মই কওঁতো হাৰি তেওঁলোকে হাফ চেঞ্চুৰী কোবাব। একদিন IPL চলি আছে, ডেইলি হাফ চেঞ্চুৰী কোবাই আছে, কোনোবাই ডেইলি কোনোবাই চেঞ্চুৰী কোবাই আছে। মই ক'ব খোজোঁ হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই ক্ষমতাত নাহি 50 বছৰ পাৰ কৰিব আৰু হাফ চেঞ্চুৰী মাৰিব। এতিয়ালৈকে মই নাজানো, কংগ্ৰেছৰ দলৰতো এয়াই চৰিত্ৰ। কংগ্ৰেছ দল আমি সেইবিলাক কাৰণতে বাদ দিছোঁ। কংগ্ৰেছ দলৰ MLA যেতিয়া গুণ্ডা বুলি কয় কংগ্ৰেছ দলত থাকিলে কি? যে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰিৱেশ খুব বেয়া। বিপিএফে যদি হাফ চেঞ্চুৰী মাৰে কংগ্ৰেছে চেঞ্চুৰী মাৰিব চৰকাৰলৈ। কংগ্ৰেছৰ এনে বিসংবাদে বিজেপিৰ কাৰণে লাভান্বিত নাজানো, আমাক লাভান্বিত তেওঁলোকে কৰিব নালাগে। ৰাইজে আমাৰ লগত আছে, অসমৰ ৰাইজ বিত্তীয় ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, ৰাইজে সহায় কৰিব, সেইখিনি আমাৰ মূল ধন। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसननोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसननाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्री एडमिशन मोननो हागोन।
गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371